خب اکنون ورزشکاران دیگر در این میدان میشوند. خب در اینجا اکنون بیاد توجه میکنیم به چهره های دیگر، اون افرادی که آهسته آهسته به مرحله دویم راهی خود را هموار میسازند. و حمیدوف در دوره اول آزاد است و اکنون امامعلی نورعلی با همراهی بلال یوسفعلی حالا به میدان میبرایند. دو پهلوانی که امروز هم اینها از تاجیکستان آنقدر چهره های شناخته نیستند و اکنون ادامه نیروسنجی ها ثابت می سازد که این دو نفر در مجموع مهارتشان و هنرنماییشان در کدام زین است و یک واسطه بهتری برگزاری مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این البته دریافت چهره های اصیل است. و قبلا چون گفتیم که تعداد اشتراکچیان پهلوانان برآمند دیگر منطقه ها خیلی در سطح ضروری بود و امسال پهلوانان ما برای یک مشکلی بیماری کووید 19 چون دیروز هم در مراسم قرعه‌کشی بیان کردن باعثی کم شرکت ورزیدنی پهلوانان خارج از کشور گردیده است و ورزشگران ما امکان اکنون فراهم شد که در این مسابقات شرکت ورزند. تعداد زیادی مدعیان وزن تا 66 کیلو از جمهوری تاجیکستان. بله، چون اینجا شما در مورد استعدادها حرف زنید، ببینید هر سال بعد برگزاری مسابقه های شهری و جمهوری و چمپیونات های تاجیکستان چهره های نو روی میدان میآیند. در داخل بیشتر رقابت پذیری سال از سال دیده می شود و محض شاید برگزاری چنین مسابقه ها باشد که ورزشکاران ما امکانی بیشتر پیدا میکنند و در اینجا یک عملکرد توقف بود. دیگر بار برگشت به این زمینه اندکی حالتی در زمین داشتن از اینجا استفاده بودن شد، اما نه تا آخر استفاده بودن نتوانست. سید رحمان بیکو یک داور جوان سابق پهلوانی که این هم منطقه ونج رو نمایندگی میکرد، حالا میبینیم که به حیثیت داور است و در خصوص جوانانی که امروز از نازکی گوشتین جدا در عملکردهای پرتری کم برخوردارن ما حرف زدیم. بیاد یک بار دیگر همین رجوعی پهلوانی خلعت کبود داشته را ببینیم که توقف شد، یعنی ایست اندکی در این جریان به نظر رسید و باعث قطع شدن نیروسنجی خودی امامعلی نورعلی گردید و بلال یوسفعلی حالا در تلاش دریافت راهی دیگر است. وقت هم حالا خیلی زیاد است، فکر میکنم برای پهلوان با مهارت ورزشگری کسبی الکی 7-5 ثانیه هم نقشی بارز دارد و جوانان ما حالا میدانداری دارند. اکنون به میدان آمدن خلیفه افرو و باز هم دو تن از نمایندگان جمهوری و ما دوست و همسایه ازبکستان رو انتظار میشویم که به رفت مبارزه پهلوانان وزن تا 66 کیلو یکان تأثیری باز هم جالبتر و جاذبتر رو هم اینجا ضم کند. حالا در میدانداری پهلوانان تاجیک افضلی برتری دیدن نمی شود. این هم در حالی بود که امامعلی نورعلی دست حریفش رو داشتن نتوانست. دیگر بار هم باز بلال یوسفعلی خود رو کنار گرفت از این عمل کردی رقیبش. ببینید بسیار شباهت دارد به همان مبارزه
майдонҳои гӯштини суннатӣ. ана ин тарзи дигар буд, аммо тартиби сабқат бубинед мувозинат нақши бузург дорад. нигоҳдошти фосила дар инҷо бисёр ҳам бояд мушаххасан бошад. инҷо дақиқ агар 1 сантиметр нодуруст мувозинат ё фосила нодуруст истифода шавад, аллакай натиҷабахш сомон намеёбад. ва Билол ана ҳамин мавриди хеле хубро хост пӯшнокӣ як партофте анҷом диҳад, аммо хотимаи кораш бебарор анҷом ёфт. камарбандро хилъатро дуруст карданаш ва маълум аст нуқс иллат дар либос, дар тартиби дурусти нирӯсанҷиҳо, ҷавононе ки камтаҷрибаанд акнун зоҳир бар алло муайян мешавад ки инҳо нафарони камтаҷрибаанд ки оҳиста оҳиста ба мусобиқаҳои байналмилалӣ қадам мениҳанд. ба ҳар навъ иштирок дар ин мусобиқот барояшон фикр мекунам ки бале ифтихор ҳам ҳаст. як фурсати хеле муносиб буд ки вазари баҳогузорӣ гардид эмомалӣ нуралӣ эмомалӣ ва акнун ҳаракат боз ҳам ҳолати асекоми ба тахта пушт нигоҳ доштан ҷараён дорад. 10 сония кофист барояш. чунин ҳам шуд. акнун 10 сония пушти сар гардид ва бо ҳамин тартиб як амали эмомалӣ бо вазаре буд ва ҳаракати дуюми дарёфти вазарияш аз ҳисоби ҳолати ба тахтапӯш нигоҳ доштани рақибаш ва бо ҳамин тартиб эмомалӣ аз ин марҳила матлаби худро дарёфт ва ба даври дуюм баромад. бо ҳамду факнун ин паҳлавон дар даври дуюм нерӯ месанҷад ва ҳоло сироҷу факнун шаҳзод бо ҳамроҳии абубакр боқиёв вориди майдон мешаванд. дар хусуси сулолаи боқиёвҳо мардум маълумоти бештар доранд ва баъди ҳамон наворҳои мушаххасу натиҷабахши рақобати ин ду паҳлавон ва инҷо ҳам рақиби ин паҳлавонро чун дидам ки дар инҷо таслим шуд ба зами ин аллакай боз ин ки албатта ҳам дар вазнҳои дигар фардо ҳунарнамоӣ мекунанд. мураббиёне ки бештар шогирдони худро ҳам ба ин мусобиқот сафарбар карданд ва бетаваҷҷӯҳ мекунем акун ба Муслимбек ва Эмомалӣ Нуралӣ. ин чеҳраро гуфтем ки бо ҳамроҳии Мирзоев Эмомалӣ Нуралӣ ва боз ҳам як паҳлавони дигар ҳам нав кашф шуд. се чеҳраро гуфтем. аллакай якеашро додов аз сари роҳ берун кард. акнун Эмомалӣ Нуралӣ таҳти роҳбарии ҳукуматов машварзӣ мекунад, паҳлавоне ки хилъати кабуд дорад ва Муслимбек Каримов ҳам як ҷавоне ки хеле ҷасорат ва ҳунари беҳтар ҳам дорад. ана ҳамин чеҳрае ки сафедпӯш аст. рости ҳарду аллакай ғалабаи даврҳои аввалу дуюми худро ба даст оварданд. ин ҳам як нав ҳавасманд мекунад ҳар дум варзишгаро ки барои баромадан ба даврҳои баъдӣ мубориза баранд. вале дар ин ҷо маҳорати Эмомалӣ хубтар аст ва чун гуфтем аллакай ҳамон фаъолии худро исбот кард. бо як партофти хеле зебо бо имтиёзи ипон ҳарифро мағлуб кард ва ба даври баъди роҳат гирифт. оҳиста оҳиста ду шогирди ҳукуматов дар ин марҳилаи ҳаштякниҳоӣ Эмомалӣ бисёр ҳам бо як партофти зебояш комёбиро насиб гардид ва бинед ба осонӣ ҳам як бори дигар ки дар ин раванд чӣ гуна аз ин амал кард хуб истифода намуд аз ин ҳолати ҷолибтаре ки манзур кард ва сазовори комёбӣ ҳам шуд. акнун Боқиёв ҳоло ба майдон мебарояд. Боқиёве ки мо идомаи талошҳои паҳлавонӣ
асос гузошт ва бо ҳамин тартиб мелибойзода ба вохӯри нимма ниҳоӣ роҳхат гирифт. دوستانی عزیز، اکنون ما توجه میکنیم باز به میدانداری پهلوانان دیگر. امام علی را ما در سبقت قبلی دیده بودیم. ابوبکر باقی و بسیار هم امام علی نورعلی را در یک فرصت مناسب ببینید که در حالت پرتری دریافت و جرأت و توان این ورزشگر را ببینید که در عمل کرده پرتری باز چگونه هنر نشان میدهد، بیشتر رجوع میکند که کار در این سمت نتیجه بخش انجام یابد. باقیف هم در 1 2 3 دور غلبه به دست آورد و به مرحله 4 یک نهایی برآمد. جفت دومی نیروسنجی های مرحله 4 یک نهایی را ما با هم تماشا داریم که بسیار هم اینجا اگر ما از ابتدا توجه کنیم، امام علی نورعلی پهلوانی که امروز با خلعت سفید است، در مقابل ورزشگری خیلی با هنر با استعداد سلاله باقیوف ها، ابوبکر باقیوف بسیار هم مقاومت یا مقابلیت سزاوارانه برده ایستاده است. ابوبکر با پشت خواست اینجا حرکت دیگر رو هم انجام دهد، موفق نشد. باقیف براستی با سبحان پهلوان ازبکستانی در سبقت 8 یک نهایی بسیار هم تلاش کردند. از همه رقابت طولانی که در وقت اضافه غالب معین گردید و با مشکلی زیاد ابوبکر باقیوف تاب آورد و در نهایت امتیاز طلایی را صاحب شد و سزاوارانه به این مرحله راحت گرفت. و امام علی نورعلی هم پهلوان خیلی امید بخش است. براستی این اولین قدم های استواری امام علی نورعلی در میدان باشکوه بین المللی است که امروز 3 غلبه دارد و حالا در مرحله خیلی حساس قرار دارد. 2 دقیقه کمتر باقی مانده است تا فرجام و میبینیم که چون در نظام و ترتیب امروز هم کمیته انتظامی فدراسیون کشتین جودوی مملکت هم مسئولین این فدراسیون را هم کارگردان منظوری ما کردند و واقعا هم رفتی تلاش و مبارزه پهلوانان یک نظام درست از کار پرمسئولی خود این چهره ها دیگر باره دلالت میکنند. ظفر قربانوف که نوکر به حیث رئیس کمیته انتظام فدراسیون کشتین جودو تعیین گردید. این چهره را نوکر ما دیدیم که و اینجا هم از بابی سلاله پهلوانان اگر ما هم باز یادآور شویم چندین برادران این کس هم در میدان های باشکوه و در رقابت های سطح فراقاره‌ای هم هنرنمایی جالب میکنند. دقیقه آخرین سبقت پهلوانان در نیروسنجی دوری 4 یک نهایی. ابوبکر باقیوف زاده ناحیه رودکی است، چون در خصوص رستم و علیشه را بسیار یک باره
بسیار توجه کرد. امامعلی در اینجا خود رو هم خوب دفاع کرده توانست. مبارزه باز هم در این روند توصیه رستم باقیف لحظه که باز ابوبکر باید جدی‌تر در تلاش مرحله چهار نهایی مناسبت کند و باز به دیگر سمت اعتباری زیاد دهد. امامعلی نورعلی در مورد بار اول به این مرحله ها راه یافتنش گفتیم. در وقتی اساسی اکنون ما غالب رو معین نکردیم چون که اینجا هر دو هم صاحب امتیاز نشدند. سید رحمان بیکوف حالا اکنون پهلوانان را آماده میکند که در وقت اضافه برای امتیاز طلایی تلاش ورزند چون که 4 دقیقه وقتی اساسی با کوشش های هر دو پهلوان هم سپری شده باشد اما به نتیجه. رستم باقیف سفر برات مربی ناحیه جلال الدین بلخی. امامعلی نورعلی اگر ما با ابتدا هم از نیروسنجی این پهلوان توجه کنیم بسیار هم فرصت مناسب حالتی بد تخت پشت نگاه داشتن برای ورزشگری خیلت سفید پوش به میان آمد اما دیگر بار ابوبکر از این حالت رهایی یافت. سید رحمان بیکوف باشد به نوار تکراری نیاز دارد که آخرین کوشش چگونه خاتمه یافت. حرکت ابوبکر بود که امامعلی نورعلی اینجا یک مقاومت کرد و خلاصه داور گلیم سرداور مسابقات نه امتیازی نیست در این حرکت. کوشش ابوبکر باقی بود. حالا باز هم موازنت رفت این سبقت انده که در مبارزه ابوبکر تقاضا میکند که با سرعت‌تر باشد و تا این مدت هم از هر دو جانب تلاش و مبارزه خیلی خوبتر به نظر می رسد. امامعلی نورعلی در دیدار اول بلال را شکست داد، در رقابت دوم حمیدوف را مغلوب کرد، در رقابت سوم مسلم بیگ کریموف را و در مبارزه چهارم خود با ابوبکر نیرو سنجیده ایستاده است. ابوبکر باشد با تدریج خیلی فرصتی مناسب امکانیت خوبی ابوبکر هم ثمر آورد و نهایتاً در مبارزه در تلاشی که خیلی هم جذاب و جالب بود ما شاهد یک پرتافت خیلی بهتر هم شدیم که این را ابوبکر باقیوف خوب انجام داد و این پهلوان هم در بخش سیومی دانشکده فاکولته ورزشی دانشکده تربیت جسمانی تحصیل میکند و پهلوانی که امروز باز متانت بهتر خود را هم نشان داد و به مرحله نیمه نهایی برآمد. با میل بویزاده فیروز اکنون حق مبارزه را این پهلوان پیدا کرده توانست. با همین ترتیب با همین یک حرکتی خیلی بودنسکی پزمانی البته سبقت دیگرند با واخوری تسلا بخش اکنون پیش از اونه که ما رقابت های نیمه نهایی را منظور کنیم عارف دادوف با همراهی امامعلی اکنون به میدان میبراید. واخوری های تسلا بخش وزن تا 66 کیلو دادوف از میل بویزاده شکست خورد و امامعلی از ابوبکر باقیوف.
додов ин тартиби нерӯсанҷӣ барояш хеле хуб шурӯъ гардид. ин вохӯрии тасаллобахш аст. баъдан нафаре ки дар сабқати ниманиҳоӣ мағлуб мегардад бо паҳлавони ғолиби ин ҷуфт мустақиман майдондорӣ мекунад барои медали биринҷи мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон. эмомалӣ нуралӣ ориф марҳиларо хуб оғоз кард ва чун нокомиашро ҳам дидем дар раванди талош. дигар бора ҳам ориф аз ин ҳолат бояд раҳоӣ ёбад. дар мавриди маҳорати ориф доду қаблан ҳам чун иттилоъ додем пайваста ки бисёр ҳам зираку чобук ва ҳушёр аст ба ҳалуки дохила ба он самте ки печиши пояш бисёр ҳам тӯлониву бисёр ҳам боз ҳам самаровар ва бисёр ҳам то ба ҳамон нуқтаи лозима акнун метавонад кори худро ҳам хуб анҷом диҳад. додов ду огоҳӣ дорад. ҳоло дар ин раванд бубинед ки бисёр ҳарифро ҳам дар фурсати муносиб дарёфтааст ва эмомалӣ нуралӣ вазари дақиқ. бале акнун додов дар ҷасорат дар муборизаи ҳассоси тасаллобахш андаке боз қадам ба пеш ниҳод. соҳиби вазари шуд. ду огоҳӣ дорад ва ҳамчунин вазари дорад. боз ҳам раванди муборизаро аз ҳамон ҳалуки беруна боз ҳам як тобиши дигар хеле ҳам беҳтар буд барои боз ҳам ҷаззобтар сурат гирифтани ин лаҳза, яъне ки дарёфти вазари дуюм ҳам имкони хуб дошт додов. эмомалӣ нуралӣ акнун дар ин камтар аз 2 дақиқаи дигаре ки ҳоло дар ихтиёр дорад боз чӣ гуна омилҳоро ва чӣ тарзи нерӯсанҷиро манзур мекунад додов дар ин ҷараён. агар боз як гардиши дигаро ана ҳамин тавр канори рост боз бармегардад ба самти чап ҳалуки дохиларо хуб истифода мекунад. дигар бора ҳам раванди мусобиқот тақозо мекунад ки вазари ҳаст нест. боз ҳам ду дилаги шоҳида қаландар ва дар нерӯсанҷӣ ин дафъаи на акнун коргардон ҳамин чеҳраҳоро ки як лаҳза манзур кардан як гурӯҳ як ҳайати мукаммали наврасони ҷудои мактаби маҳорати олии варзиш буд. вазари мухлисон ҳам инро собит мекунанд. мирзоҷамил рамазонов, холмаҳмад толибов мураббии варзидаи кушчини ҷудои шаҳри ваҳдат, паҳлавононе ки имрӯз интизори оғози марҳилаи ниҳоӣ ҳастанд дар вазни то 66 кило. ҳоло акнун дар сабқати тасаллобахш мо қарор дорем. ду ҷуфт 4 паҳлавони нокоми вохӯриҳои 4-1 ниҳоиро. инро ҳам дигар бора давар собит месозад ва дақиқан дар ин самт вазари буданаш аз истисно дур нест, дақиқ ҳаст. натиҷа баробар шуд. вазари ҳарду ҳам соҳиби имтиёзи аввал шуданд. 54 сонияи дигар вақти асосӣ боқӣ мондааст. мубориза боз ҳам пуршиддатар мешавад. ориф додов дар ин раванд метавонад ки кориро бубинед ба канори рост ҳуҷум мекунад, баъд зуд бармегардад, аммо боз ҳам дигар бора кашмукашиҳои ҳарифро ҳам мадди назар намегузорад ва ана ҳамин тартиб барояш бисёр ҳам қулай аст. ҳоло
дар як ҳаракат дар дигар самти дарёфти имконият бисёр ҳам таваҷҷӯҳ мекунанд. 22 сония. эмомалӣ аввалин шуда, аммо вазари дақиқ вазари ипон додов дар сабқати тасаллобахш эмомалии нуралиро шикаст дод ва ҳаққи муборизаро дар ба даст овардани медали биринҷи вазни то 66 кило пайдо кард. ду паҳлавони нокоми дигар дар вохӯри